history class kan han kallenga khanan record tholenga winya hianin hei development of civil service ti hi kanan zero ho don ni enge civil service ti khachu han in zirtir le kher khangai to lo turate po han ngai tai la mo emi civil service exam thei chin hoina an she tur chu tinge kan exam ho china hi allowing process so dan ti te khang ho te kha winya hen kanan zir don ni chuanin heng na hianin not ta hi karon ta chuanin survive balat Vallabhbhai Patel ate poka mo Sardar Patel karon tirunga ta hela hianin enge ICS Indian Civil Service atanga enge IAS sa aron thak dan chungchang tiamvel te poha kanan zir hodonia voinia hianin a story ang zonga sui kanan tumanga enge nam theang ber sui kan tumanga emasela kan han sui long lu la ya chu I enge keman not big a hi mo akim lo point no ti mai the akim chia lo hle mai te point no ti mai the nima sena kema mi mala chuanin enge kema pon mangdo ni na hetiang ba ga du to chin hi ka nei lem chung lo wa mo kema point na ka rin thei tu kema nge point na ka lo thin pui tu ho ve khani ve wang khanin enge acha ka ti ve nima sena khala khanin chiang lo riau lai te omten ni kha chu in lo ti ni kha chuanin mani in lo in entonga in lo in varso ve tonga ti kha kanan sei le tu chuanin he civil service kan ti kha chuanin IAS kan ti te IPS kan ti te mo khang hau te khani ta chuanin he state ta te po Mizoram ate po MCS ti te kan nei ta pero MPS MFNS MIS kan ti te ho kan nei ta civil service ni na hianin enge omzia kan ti chuanin civil service ti omzia chu I heta mi puirong bol tu mo civil service ni chu mi puirong bol tu ti na khani me ta ti khani kan khana shethiam tura ngai tai la British hun lai po khanin enge emi hi state te khanin ti khanin bo sap te amda china ti ro te khanin bo sapin tax akhona chuan tax akhon me pi alama I engen yang police en kola mo police en kol me pi alama engen ni do I enge lalna mo administration te khati kanin borsap ko ta hanin om china man lai chang to po hanin ti kanin borsap kan ti kha jonin hei district ina po deputy commissioner kan tiang chin te hani veni kang ho khanin enge man atang toin mo kan min so pi le pu te na enge an lo she chan tir to ta lal em kha an lo ni ve to mo tun thengin tunang lai khovel thengin mo kan modan theng kan current context thengin ti khanin mai san ten la lo ve mom ti kanin kheta chung entem an la lo ve ni ti kha ama sa cho kan an sei le do ti kanin enge story thui ta tanga local to ni Indian Civil Service ama chuanin IAS kan ti te po hi mo Indian Civil Service ti ICS ti te khan ni china nima sela enge yang IAS ti administrative service athakte ka aloni ta mo chuanin tuna hianin IAS kan ti te IPS IRS mo khang hau zong zong kha IFNAS te pon yang chu khang hau zong zong kha na la tu central lampang na la tu kan ti ho chu UPSC mo Union Public Service Commission ho khan ni ta ni ka kan se tiam tu ra ngai ta la chuan la hianin kan han share nga development of civil service the evolution of the Indian civil service is a journey from a serviceman for British interest to a system that eventually allow Indian participation to lead the modern Union Public Service Commission no tunang la chuanin chu soita han helai chian ta hianin enge tunang la ya chuan UPSC kan ti hi kan hrenga IS la tu ten ni ta ama chuanin Indian Civil Service ti ani thina chu British enge tana thok ani thina ni mo India omreng chungsi khanin British ramtan khanin enge an thoka chuanin enge Indian participants son ten ti ta alo Indian participation omje chu India mi puite tan po khanin tel an phal veni mo mi songsong in an exam theilowa exam thejin de chu lekha thiam tak dak ani nom me mo
ตุนังลายปกมันลายปนี่เท่านี้IAS กันติเต State Civil Service and Jack Lensin hizu mi moltu manom ngai lawa mo Jack le chair thiam pi alama she thiama soi thiama mo Jack thiam khan ni zelani khatiang khan ni a chuanin enge Satyendran Jana Tagore te kha tikanin ahun lai khanin India ram ma mo mi pui zong India ram mi pui masaber turin mo India rama masaber turin ICS Indian Civil Service khanin alawin ziaklin thei to khati hun lai khanin putagora pokha London kalwangwang mai ni mo de kanin India ram tanin chance achiat te nen tlin na chance achiat te nen khanin ti khanin kalve wangwanga azukin ziaklin ani mo khati hun lai kan soi lai chu khati hun lai khanin hei lo tura an ngai hlom lang nak khani tanin India mi pui tan kan atsan chu British an du saka mom Indian khat tan kha chon akning kha chon seat kha chu kha chon ti ve meu mai nima sela reality tak taka thil tak taka chuanin India tan khanin engma mang me lo ni nima sela Satyendran Jana Tagore vele thungero chu ti khanin mi big ve de lo niang chu pero India po civil service akning ren chong kaya mom kan enge zalen na so chuak turin mo mi tangkai tak aron ni chho vele zela hatiang deu khani ta chon ta hianin kan soile du Indian Civil Service Act 1861 hi kanan soyanga ta hianin uluk deuin lo ngai thanga mo ta hianin han entaila enge Indian Council Act 1861 ne khanin ain link ani lahi kan sheto tho turangai taila Crown Rule ekakani Indian Council Act 1861 ka kasoi to chumi hnuai chon Indian Civil Service Act 1861 ti han umta mo chumi hnuai chon Indian Council Act hnuai khanin enge civil service exam vel khan phalta tero chumi hnuai chon enge civil service hnuai chon tir sang chu omle ta emasela khalaya Indian Council 1861 khanin Indian Civil Service exam an phal tiringot khalita mo nimasela chumi sub topic ha chon engin hautenge omtite mo kanan chairle don ta avoinia hianin ulukte kan lo ngai thanga after the 1857 reform the British Crown took over the East India Company. This act was the first official step to regularize the bureaucracy mo bureaucracy kan ti kha chonin hei sarkar ha thoklian ang chiang khani me ta tro chonin ta hianin 1857 nu khanin British Crown in East India Company khan an thunai naka alak sak nu khanin saber turin Indian Council Act wa Indian Civil Service 1861 omleta 2000 bureaucracy hi official takin lak ni toro se mo British lung lom nan British tan na thok turin Indian Civil Service hawi la ni toro se tikha ani meita onse chu tunang la yang chen India civil service kan ti depo sarkar enge lungpoi mo lutuk lungthupoi mo lutuk ani veta mo khatyang khanin pillars ain nga no lai mu poi mo lutuk ani vele ta ti kha kanan soine duwa engwanga hiron siam nge kan ti chuanin enge British administration kha nasa taka improve le mo chak taka akal pui theina turani le ta chuanin hemia hianin Indian po telven phalani nimasela Indian telan phal na chungin atlem mai ni no atlem mai ya anlu theina sang chen teka atlang puin British hauka anitlang puini mo civil service hai borsap kan ti te po khalaya Mizoram rom borsap kan ti te Mizoram rom bel tu kan ti te po khalaya sap ho te po ka lal mo Mizoina kan lo sa chin kha Indian Civil Service Act tikanin London an exama British haukan on tlinga India tang khan na anon thok chin ni mo Indian ron chila ka she thiam dan dera chuanin hei tuna po Indian Foreign Service po nei ta dero foreign anom ta khatiang deong khanin London an exam de British hauka eta Indian ron de chin ni chuanin a main feature hen tang wa hen kan lu tanga it laid down the rules for the covenant civil service the highest level of the
of administration reserved for it reserved specific high rank was especially in those past the competitive exam the London Harder. Even though Indian were technically allowed to sit for it was held only in London. Strict rules candidate had to between 18 to 23 hours and were tests on subject like Greek, Latin, Classic, which made it difficult for Indians. More tikhanin exam kha an phal sakta India tang kha chuanin omve meu me somparia drang ni pathum kha ani tlang puita tikanin ni masala an exam atu chu hei latin kan ti te Greek kan ti te kha lo ni ve deute pon yang helai in ziak dana hian mas chu India tan kha chuanin thil har em mei kha lo ni ta ni mo chon London a chau exam hi phal sakan ni a chon chu soitang khanin Indian Administrative Service alani lawa hem hunla hi chuanin enge kan ti chuanin Indian Civil Service ti khani top mai ni mo ti khanin Indian Civil Service chuan administrative system tam tak an khoya eng honge an khoi kan ti chuanin mo law and order te tax collection te administration ro rel na kan ti hovel te kha ani ta ni mo chuanin India mi puite tan po khanin lu an phal saka kan ti to kha nima sela India mi puite tan te kha chuanin hei India mi puite tan kha chuanin enge high post tak tak chan kha thil thei lo tluka ngai khani ve china mo nikhanin British kuta ta chau angkhani vele ta achan chu enga tinge kan ti chuanin enge rebellion kha thleng liang ti khan hlau ni mo Indian administration high post tak tan chal ni chuan India mi pui inspire don chi ati ang vel hlo wang khanin an du lo le thina ti kha kan an soi le du chuan khati hun la ya viceroy po khan mo ti kanin enge hei tunge power tak India rama power tak nei tu kan ti kha chun viceroy ni emasena Indian Civil Service ho chu hei tlema subordinate lampang deu mo khote lampang theu kan tiang chin te ti kadin India kha hlong khat to wa min chen wa sanga khanin ti kanin min data chu mi ro rel tu tur chuanin IGS kha anda thin ni te kha kan soi le du chuanin ti khalin department sang te po om to kan ti to kha finance te military te law department kan tiang chiang te ti khalin administration achak le zwal theina tanin ama saber turin Indian Council Act 1861 noya Indian Civil Service 1861 hi alopian le ni ti kha kan soi le du chuanin chu soitang khanin enge exam alo chho don thut poni se mo poi model chu civil service ron in chu ana mo buron in tran na chu enge kan ti chon Indian Civil Service 1861 ti khanin kam lo hre thiam top menga mo khan chuanin number 2 a hianin Edison ntia AITCHISON Committee on Public Service and ta 1886 a khan ti khanin an siam thale ta ti khanin India ko administration lama arun changplung ve zela maron son ve zela mo ti khanin 1861 a civil service anon siam tatro soitang khanin nima sela hunarong kal vezela 1886 avena chuanin ti khanin committee pakhat Edison chuaka chu public service chungchang ani ta India khamma lo chuna development lama te mo ti khanin mi puite ponon pung vezela enge enkol tur te khan tam vezela nge mun chen phata pe chuanin anwai somte mo tiang khanin anom chove to ni ani ni ra khanin improvement te po angai te po lo niang hu ti khanin education committee on public service hi aron chuak ta chu ta han kan han chiaranga kan soi fi ngal bokanga by the late 1880s Indian leaders were Indian leaders Surendranath Banerjee demand for Indianization of the service. Lord Dufferin set up this committee. New category, it was abolished the confusing term covenant and uncovenant and create three layer structure. Mom, tikhanin hemi chungchang hi kan soi le longa by the late 1880 mom kum sangkha zariat somriat hunlama khan mom
ติกานินอินเดียมีปุยเฮาคานินgovernment job kha mo government job kan ti kan British soina khani mai ta ekanin na kan du ve to mo kan demand ve du to kha ante ni ekanin high post tak tak la chel tu kha chu British hau chau kan ti to kha tikanin civil service siam thang u mo kha anti wang khanin an siam thata chuanin sarcharles 8 son mo 8 son hianin acher bokta chumi hnuai chuanin he committee he chera 1886 hnuai akanin chuan chumi hnuai chuanin Lord of Ferrin akanin he committee hi a set up ta chuanin sarcharles 8 son hianin ahming choin Action Committee on Public Service ti kha aloni ta chung category sang sang ho chu kanan en hawanga ta hianin number 1 a chuanin Imperial Service de Provincial Service de Subordinate Civil Service kanti te hatiang ho te khanon siamani elaya 1861 Covenant Service kanti kha chuanin high level of administration more high level post so kha anna ta ni chu tunang laya an ngai to tai na tekhin na ta man the chu UPSC exam ma tro MPSC pom le ta MPSC le lo ta se UPSC chu he la kang velang pro khan me ta ati hun na khanin chuan hin ti khanin 1880 mo kum sang khat zariat somnga chawchang te khan te chuan kum sang khat zariat chawchang te khan te kum sang khat zariat somriat chawchang te khan India mi pui ho khan in government job kan du ve to Covenant Civil Service so he te to lawila an Covenant te po hi siam veng u khanon ti ve ni mom ti khanin khamini wang khanin Imperial Civil Service ron pian chua pha Imperial Civil Service kan ti kha chuanin hei post sang tak tak khau khani ta ni mo post sang takania omje chu IAS le MCS in thonang vela tho hi ni ta chuanin Provincial Civil Service dong le ta ni mo ekhanin elaya provincial kan soima hianin high post kan ti kha chu Imperial Civil Service khani ta tiro ICS kan ti ang khani ta chuanin chumi chu tunge thokber kan ti chuanin tunge thling tamber kan ti chuanin British mi pui thau khan ni ta ni mo British ho bok khan ni ta chuanin Provincial Civil Service kha omleta hemi vele thungero hi chu India an recruit ani mo recruit in India for middle management role Provincial Civil Service how chu provincial state lampanga chau khanin an thok thung ta tikanin anom ta chuanin middle level job an timeta omje chu high Imperial Civil Service ai ngoi che ti na ni mo lekhan atlang puin India mi pui kha an lut ani tikanin an thiam na mang khanin an roi zia king ve chau chan to join subordinate civil service omleta subordinate hi chu subordinate claim hi Imperial Service ai hnuai Provincial ai hnuai mo subordinate atsawa thok tu tur ho khani ta atlang puin mo ela he jom British an lut ngai lawa British an lut lawa India chau an lut ani lower level job tia administration work mo subordinate chawa thok tu te ho tur ta na an lak khani mai ta chu anon siam chau chana chuanin khati khanin achiang hle tura te po han ngai ta ina rai mi lo lang te hi kanan soilenga ti khanin provincial service ane subordinate service akha chuanin India tang khanin lu na chance kha anon siam sak vele ta tikanin hei mi pui po kha anlum me ni mom tikanin an soile duwa nima sela Imperial Civil Service helai wan nak ji hi chu tu te dan chau ngen siam khan ti chuanin British tan chau khanin ani ta ni mo India tan po khanin an siam mang mi lo ni khalai te khanan soile du boka chuanin ni china khanin Covenant Civil Service ti te kha ka soita enge omzia te po khanan soifianga Covenant Civil Service ti le Uncovenant Civil Service khati hun lai khani na omveni Covenant Civil Service kan ti kha chuanin high post mo
Imperial Civil Service chu te tan he santheng an ti chuanin British tam chau khan ni atlang puin ni ta an Covenant Civil Service kan ti chu lower post more low post kan tiang chiang deuh khan ni ta chu India tan khanin ani vele thungta khalai kha kan no shebo kanga chuanin atlang puin enge higher service hi chu British kan ti tota mo kha ba kha han soiwak ngai na si lewa khanin 1861 khanin ti khanin aron thang chawa mo ti khanin India hawin na kan du beto government job kan du beto tu kan chuanin namin pe beto ro anti wang khanin he na hi Edson Committee on Public Service hi alo pian chuata ta ni ti kha kan soi le du chuanin ta hianin la hianin tu nge chair kan ti chon Sir Charles Edson khani ta Lord Dufferin khanin and Dufferin khanin has he committee has set up ani ti kha kan soi le du chuan ta hianin next han kal taila next vele thung chon Montagu Transform Reform Montfort Reform 1919 ti khalom le ta kanan Montagu Transform Montfort Reform kanti 1919 vele thungero hi chu tikhanin official known chuanin Government of India Act 1919 ti khani mai ta chuanin hemi truma tang hi chon century tharte aron chhole ta ikhanin enge India khanin mason em to mai ni mom tekhanin India khanin ma ason to meya chuanin chumi ahmason na sang kan han soi ma chuanin enge Montfort Reform 1919 hi ahma saber kan soi do Government of India Act 1919 khani ta tiro Government of India Act ahma pon soi to kha poimo tak khani ta chuanin Montagu Transform Reform 1919 hi enge Edwin Montagu mingchoya mo le Lord Transform mingchoya siam anita chuanin kha kan lo sheve le shim bokanga mo ming panini chu Edwin Montagu le Lord Transform mingchoya ron siam anita tikhanin poimo emema chuanin tikhanin enge hemi kan soi mai na background pakhat kan soi du lai chu in World War 1 omzo nu khanin tikhan India enge British khanin India how kha an promise ani thutia man nei puya World War 1 a hemin chan pui ula mom India hianin enge hei chuti khati kan peng cheu mom zanin na kan peng cheu reform kan siam sakang cheu ten ver khan lo tiam ta chuanin enge hami thutia ma wang khanin India khanin pressure na sa ni chu British laka khan ti khanin enge participation ang chiang te khatel tamna te khan deal na sata mo abi takin Indian Civil Service te kanin hemi Montagu Transform Reform an siam na san te ko hi British in World War 1 ai ro lo the si lo wa mom atul lo the si lo wa hami kha India sipai ho kha tam takan lut le sia hami wang khanin Montagu Transform Reform hi 1919 hi ron pian chuata chuanin India mi puipo khanin self government tiang te khan phut vele ta mo hami wang khanin pressure sang wang te khanin I enge an peta ti tiang chuanin an main aim helai hianin enge main aim ber chu civil service line na chuan kan soi du lai chu Indian participation kha administration khanin tel taman du ni mo India khole tui India mi le sa kha British administration khanin lu theu khan du chu an demand na saboka ni tigan an demand na saboka chuanin hela hian simultaneously exam karon tita for the first time it was officially recommended the entrance exam be held in both India and London at the same time ron tita mo then India khanin demand khan siam ta 111 han karon teranga chuanin tikanin kan du zon te pon min ti sakve ro te pon lo ti te pon yang chu kami ni wang khanin ama saber turin London exam and both sai rualin India po mo India participation India mi pui anlu na salezwal theina tan tikan ama saber in India le London exam arwala exam nei turin tikanin yenge an both sai ta
chuan chu soitang khanin ta hin amen chi feature sang hi kan an soi nenga chung exam ate chuanin hei